Ketangkai to no kromo tai tini oro phai manjaknai joto media channel dakukte bukuk sungno ang Borok People Human Rights Organization ingai norokno khakaham tai lamsugo ang puila no ani sinimung renai ang Sunil Deborma Borok People Human Rights Organization ni Secretary General ani ganawo tongo Dakuk Sonjo Deborma sini Central Executive Committee ni member tai yagra fasing tongo sini Dakuk Dosrod Deborma ang norokno jotono khakaham bai lamsu kini norok ni nangkukma jorano o jorao nahanani nangmani khlai norok jotono saimano thangnai me talo 19 May sini Central Home Ministry by kaisa notification o ongkhorja eba saklaija a notification no balaikhai sini Tripura hani eba sini Bharat hakoto ni bagai abo a notification balaikhai no one subject ko te abo balaikhai no o jorabo nangkuk tongmani bagai Home Ministry abno o notification of Makarika. Some Borok People Human Rights Organization 7 July 1994 asayo some senior organization asai fruni simino Borok ni manthai especially indigenous people rok ni bagai khorang disoi phayo te obo hakhino sini Tripura sini hani busa Borok dofani bagai जों sini manthai sokthai obonor gui जों koksai phayo dini o jorao जों belakhe wan subject kok ke Tripura ni human right no kok no sana thangkan ke oro human right violation bahai ke inkha aboni yaphang yarung tumungno जों sena thangkan ke abono sathai tung tang hingke जों a life mano tumungno जों mention khayang ke abo sini dini ni je koklam panda ba o notification abo meaningless ni khai ang tin sanamu sumani hingai Tripura hani jotuni slai burning issue eba problem ni yafang hingke abo father hani borok sini hawa hapaimani sini hawa father ni borok hapaimani sini ari जों saimano Bangladesh hakotor o ari amsai mani bagai salkuduk marumoi sini Bharat bocho borok lamsaya dikhei gobang ma hapaika nge aboni hapaimani hapaite sini Tripura o emon ekta jora sopaika जों ताबो बर्तमानो sini population 31% जों सगैया होयरे जों भारत बै हाबमानि सिगां sini population दंमोनि 90% नि above जों दिनि minority ओके ओ minority जे माने अबनो याफां Tripura हानि इतिहासो जे human right violation माने ओ human right violation माने तियै जों अनेक कन्फारेन्स खायगा गोबां जों नेशनल इंटरनेशनल ते विभिन्न अंको कन्फारेन्स sini o Tripura ni je major problem no illegal immigration no ti जों peacefully solution खायनाय बागै गोबां मा जागाव जों sini views no share खायगा ओंखाय दिनि जों बालायखेनो खाथुंगो ताय खाथंथुगो तामने हिके sini a khorang जों हाय organization civil society
sini organization no karibo kabangma organization tongo o je issue no voice raise khaimani bagai national te international voice raise khaimani bagai tai kabangma important leaders ro obono important rui central government ni thanibo kabangma agreement ingkha chukti ingkha abo haikai central government ni nojoro khaimani bagai tini boro o unkono illegal immigration o issue no important rui notification karena ni boro baito ungkha ngai tini sung o hani busaro o je issue obasung salkduk mani simi sai phaimani o salkduk ma romi salai phaimani abo tini unko practical of high shop paikya Bharat hakotor ni sini central minister ro obono tui unko mokol kaina ni bagai dorok khoro notification nani nangkha je talsani bisingono obono action na ngai oboni bagai sing Boro people human right organization ni ngai sing sini dofa churu sini dofa ya obo illegal immigration abo sabo abo rider saya tui Bharat ni je procedure kaisa tongo rule tongo rider tongo father hani borok o hawa hapaina kai kaisa kerong rider tongo o rider no mani ya oi khogui shiko khaike lam saya dikhai anase kana je dikhai hapai mani o je kerong no mani ya oi je hapai ne ro abono illegal immigration ngai o illegal immigration no rutu kui karenani bagai tabu Bharat hakotoro kabangma state strongly action na halai tonglaikha जों salkisa sekang lukha Gujarat hai jaga rogo haste rogo Maharashtra rogo Delhi Assam rogo obono tui krage yak bisalai tongkha miani media wo जों kaisa news channel ro lukha Kus Bihar hai jaga rogo 30-35 bosor tongnai rokno verification khai borokno identify khai tabu rutu ke obo hai ke task force gothon khai borokno tabu rutu ki kari nge omo hai situation no jehetu Bharatborsho o illegal immigration by jotni slai impact jotni slai khoti-grost hungnai abo ani sini mokolo hungkai जों Tripura no se puila unko bere mo matongo abo ani kokya news national news regional news Guwahati Kolkata oba news channel logo se sarkisa sekan bor ogonoti important refocus khai tongo Agartala best news unko agency rok abo busuk jora focus kai abang saibia tamokhe ang hambai ma janogo je sini unko kokborok news channel ro ogonoti borok panjali no samung tangai tongo je kubui o je unkono central ni je notification no tui busuk jora tui tamo abno tui unko joto nangmani unkono information data abo unko really news release khai tongmani bagai joto agency rok ang belakno khaka hambai hambai ma jano ngai phaidi जों tini obo kuno dofa आज illegal immigration abo Tripura sabung mano Deborma phanung mano abo khoroksa chakma phanung mano abo thuruk dofani mano wanjing mano abo kuno obohai dofa obohai jatni abai illegal immigration abo sini Deborma phanung thung Tripura phanung thung wanji phanung thung Christian phanung thung Muslim phanung thung abo no rutuki karinani abo se jotni sle kokotor jotni sle kokotor hungkai central government jehetu abo empower rakha abo notification rakha abo to legal o je legal ngoti process tui je central government jehetu o jorao action nanai bagai direction rakha o jorao जों tam khlai thai जों o hani busarok tam khlai thai o hani malik jangai rok sab tam khlai thai indigenous people mane no o hani bubagra rok tam khlai thai जों aboni bagai जों buskang phaidi जों tabu tai bisidin krikha je 30 दिन 30 days jora khair mani time binding khair mani a jora tai bisi krikha kintu जों nai khang nugo
आं बेले बेले के हामबाय मा जानांगौ अनारेबल एमएलए बरम गोनां रनजित दे बर्मा बिनि बुखाबायखाय पांजलि बजे जागा जागा वो मुभमेंट खायदोंमोन बनो बर' पिपल हिउमेन राइट अर्गेनाइजेशन पक्ष থেকে आं बनो बेले एखनो खाका हामबाय लामसगो बजे साक्टारि सामतां दंमोन आबो गुबुन गुबुन आबो बनो एप्रिशिएट खायजाकनाय विषय आबन बागै आं गबकनाय बो हायके गुबुन एमएलए रो आबो একটা पार्टीनि एमएलए या যত एमएलए आबो त्रिपुरा एमएलए सिमुया যত एमएलए त्रिपुराव যত 60 জন एमएलए दङ बर' যতन अब ओ जे नोटिफिकेशन बरम रथाय दङ कारण हुनकै सिनि भारतवर्षनि सेफ द सिक्युरिटी बागै देशनि निरापत्तानि बागै जों ओ मैटर नो जों हालका खैनु फैसाया कारण हुनकै फादारहानि बर' कन्सपिरेसी खायमानो षड़यंत्र खायमानो जिनि देशनि क्षति खायमानो आमन बागै देशनि निरापत्तानि बागै जों जतन तमा वांजै तमा थुरुकसा तमा तिप्रासा जों जतन अब खाबाक्सा खलै थांसा खलै ओ जे इलिगल इमाइग्रेशन नो जे ताबुबो राइटर अंको तै ब्रकनि कुनु परमिशन करै ओ जे अंको रकनो अंको नागरिक रकनो जे ताबु भारतवर्ष हाबै दंनाय इलिगल इमाइग्रेंट्स रकनो जों लुतुबै गायनो नाङा जों जतन साइमानो একটা देश हाबनानै आंथजिनो हाबैमाया जों रंदे जों तिप्रासा भुटानाव हाबैनो थांगांखाय भुटानाव हाबनानै सिगां पारमिशन नांगौ जों बांलादेशआव हाबैनो बांलादेशआव हाबनानै पारमिशन नांगौ जों आमेरिका थांनानै इंलेन्डआव थांनानै जेकुनु कान्ट्रि थांनानै पासपोर्ट नांगौ पासपोर्ट नाबै माने परेसे जों भिसा मानो नों ब पारपासआव थांनाय आंखि टुरिस्टनि बागैदा थानाय आं उनकोनि बागैदा स्टाडी खायनायनि बागैदा थानाय जबनि बागैदा थानाय बिजनेसनि बागैदा थानाय आंनि बिसाव आं उनको माना नांनाय किन्तु त्रिपुरा हाव जे लाख लाख उनको फादारहानि बर' खगै जे हाबमानि ब पासपोर्ट बाय बर' हाबका बर' इंडिया गभर्नमेंटनि बिसा दामानखा बर' टांनि बागै त्रिपुराव हाबबाय गया आपनि स्पेसिफिक बर' कुनु डकुमेंट प्रॉपर तो दं आ जे डकुमेंट प्रॉपर डकुमेंट करी बर' इलिगेल जों साइमानो फरेनार हाबबायनायनि बागै देश कायसे केरम राइटार्स नामजाक फरेन रेजिस्ट्रेशन ऑफिस फरेनर रेजिस्ट्रेशन ऑफिस फादारहानि बर' हाबबायना ओंखायनोसो बर' आरो रेजिस्ट्रेशन माखायो फरेनार आरो ब्रक स्लिप मानाव आं टाउननि पारपासआव फाय आं टुरिस्ट दा आं स्टूडेंट दा आं जबनि बागैदा फाय आं बिजनेस पारपास दा फाय आरो टाइम बाइंडिं खायरो गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट ओंखाय आबो हाय गोबां मा केरम राइडार दङ जे राइडा आबो नायथुबैनाय थांखाय त्रिपुरा हाव लक्ष लक्ष बर' बेबाक मानजोबबाय आबोनि बागै दाबो जों सेंट्रल गभर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन रोजा ओ जरा अब बलायखानो रांसाकनि जरा गाहाम ओ जरा गाहामनो जों जत सिनाय नुनाय जत सिविल सोसाइटी जत एनजीओ बेबाक बरकनो बुसकाङाव फायै ओ जे सिनि दफानि साखाव ह्यूमन राइट वायलेशन माने जे जों जिरि खख्लाय मुभमेंट जबा खायले माने आ जबानि आसम रीजन हंखांखाय ओ फादारहानि बर' फायै ओ हानि बोसोराव माइमासे माने अरो जों तांग नुखा फादारहानि बर' फायै अरो बर'खौ सिजाक नुजाक लेखा फरायगोनां फादारहानि फायै बर' रां फैसा दङाबाय बर' गोबां गभर्नमेन्टनि फेसिलिटी नाव पलिटिकली फेसिलिटी नाव उनको बिजनेस नि नाव जॉब पर्यंत नाव जों सालकिसे सिगां साइमंका पेट्रोल पंप गैस एजेंसी पर्यंत ब्रक उनको नावै दङ ओंखायनो अमो हाई सिचुएशन ओ जे बरफ नामानि आं बाहायके मानखा जों सालकिसे सिगां अबो साइमंका जे बरफ आं उनको केबो बरफनो सुबाया हंखाय बरफ आबो माने गैया किंतु आनि दफानि बररो नाय ताबो इंजीनियर पास एमए इंजीनियर पास इंग्लिश एमए खायजा हाजार हाजार शिक्षित ताबो बेकार गोबां अब वायलेशन यादा ह्यूमन राइट वायलेशन यादा जे एमए इंग्लिश एमए खायै इंजीनियर खायै ता बेकारनि दङ आं सानो अबनो बुसुङो जे बाहार आमसायो सिनि नायनाय दि सिनि गामि आमसायो लामा हामिया दैमान थगिया जानानि बियाल दंनानि बियाल
borok ni kami amsai ni sini environment no nasigi nei de development ni kunung ko kroi abo no joto isle great ko human right violation ko oboni bagai phaidi जों अजे violation ni yapang nongkha फातर हानि बर'ल फायो कारण खरकसानि जामुनो जायजों पाजों थै जानानि बिया होनखा आबोनि बागै अ रिजननि बागै अब सेंट्रल गवर्नमेंट बलाय खनो खाबाय वांस बे नोटिफिकेशन गायखा अ नोटिफिकेशन फायदि जों बर' मोनबाय आं साथे साथे अबनि लगे आं देबो सानै नुसुगो जिनि सालकिसा सिगां जिनि बर' गोनां जिनि महाराज बुबाग्रा प्रदुत किशोर देव बर्मन लंडन जिनि दफानि कालचार को मुमुखनति जिनि ककनति जे बो आरो काइसा टीम लांगै जे आवै मुंगो काइसा प्रोग्राम जे पार्टिसिपेट खै तै बो आरो जिनि त्रिपुरानि लाइफ मनति बो कक सामन आं बुङो बलाय थाखा होबाय बरा हामबाय दैबो साना मुसुमकै बनो आं सालकिसा सिगां आं मेडियानि बुसकाङो अबनो साका जे बनो आं इंटरनेशनल फिगरनि लीडर्स हायमा बनो जों इंटरनेशनल फिगर्स हायमा दङ आं साकफां जिनि अर्गानाइजेशन बो सिनि गोबां जों इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव हरो जों सिनि बुवाग्रानो अबहायनो मुसुम जे इंटरनेशनल फिगर्स नामै बनो फादर हाव जिनि दफानि बागै गोबां सामता स्पेशली आं कपरेट मुसुमखाय दा लंडन हाय गोबां संस्था बायबो अंडरस्टैंडिंग साइन थैगा मेमोरेंडम साइन थैगा के आजागाव जिनि दफानि लाइफमा जिनि को कल्चर आ जागानि इंस्टीट्यूशन गोबां एजेंसी रबाय थानसा खलायै जिनि त्रिपुरानि बागै जिनि अजे गुबै लाइफमा गुबै हिस्ट्री न जे इंटरनेशनल गोबां अथर गोबां पब्लिकेशन रबाय पब्लिशर रबाय जिनि त्रिपुरानि कोनो फोकस खालामनो बागै आं ओ नरकनि मीडियानि खाते आं सिनि बुवाग्रानि खाने आं देबो कोई मुनारने मुसुमांखाय बो इंटरनेशनल सिनि जेमन बो लंडन थांखा लंडन सिनि जिराय खनाय रखनो गोबां स्कूल कॉलेज गाहाम दङ आरो सिनि बो बिनि साक्थार मुंबाय स्पेशली एडीसी तै बिनि साक्थार मुंबाय आरो सिनि दफानि गोबां गाहाम जिराय खनाय रखनो लेखा फरावो रोजाब मुंगो मुसा मुंगो सिनि जेनेरेशन नो बुसकांनि जे जिराय खनाय रखनो गाहाम के अंको बिलाप खायनि बागै कला पतर के बिनि बिसिंते बिनि विजन तै नाहान बिसिंते काइसा अंको सिनि दफानि हामग्रानि बागै यापरि क्राक रंथुमनै आं बुबाग्रानो अंको कोइ तै अबनो आं पाइथागो अबनो अंको कक सानानि मुसु जे फाइदि ओ जे ओ जबावो आं पाइथा कोइ मुसु जे पॉलिटिकल पार्टी दफानि बागै ताब खरां दिसि दंनाय बर' सिनिनारनि जे दफानो सिनिया अबहाय जरावो दफानो थांजाकनि जरावो दफानो रखा खायनि जरावो दफानो सिट खायनि जरावो जे थुइ दंनाय पॉलिटिकल पार्टी नो बनो दिल्ली बनते कामि आमसायो जागारनानि नागिर जे लीडर्स ताब खरां दिसया जे कुनो आमसायो जे लीडर गाहाम बो तुइ फांगै ओ इलीगल इमिग्रेशन बागै जबाव अंफया आबहाय बर'नोसो बुसकांगो बनो पॉलिटिकली राइट्स एबा बनो लीडरशिप तुननि सिनि कुनु माने आबो कुनु जुक्ति गैया आनि बकके आमाहाय लीडरशिप को सिमिनार बे जों आइडेंटिफाई खैदि जे गुड लीडर नो बुसकांगो जों तुबुदि दफानि बागै सैक्रिफाइस डेडिकेटेड आमाहाय लीडर्स जे बर' बुसकांगो आसुगै दंमैया अबहाय जबाव आसुगै दंमैया जे बर' दफानो थांनानै बागै साकनो याफारै जे जबाव अंखरि फैनो अबुसकांगो बनो सिनिनार बे जों बर' पिपल ह्यूमन राइट अर्गेनाइजेशन फोरके त्रिपुरावासी चिनि लुगुरखनो चिनि दफानि जत दाखु आंखरिनारखो सिनिदि गुड लीडर नो सिनिदि ताइ गुड लीडर रखना आं अंको गबकनाय नर साथरि अबहाय ओ रांसाक निजराव नर बुसकांगो फै दफानो मथांदि दफानि अधिकार दफानि मानथाय ओ दफानो फियोफाय बागै बुसकांगो ना इम्प्लीमेंटेशन तो ताबकुं यांगै दङ त्रिपुराव
BPH आरो ले कक चाबि तामो सालायखा बाहाय के इमप्लिमेंटेशन खायरे नाय लुकरंनो माने नर कुनु कक दा साबखा अबाहाय खायनो नांनाय अबाहाय खायदि अबाहायराव obo actually o issue to o notification to abo state government ro ke obo no implement khaina ni abo government ni samse abo public ni samse tamkhe public oro tripura house hani busaro o jago jodi slai effect nahi kai oroni borok dofa eba tiprasa gai o je rights obono o je notification ni o obono save na hanani abo sini dofano sing khorang manti sanai sing organization ni obono koinai je abo state government dakti khai implement khaitum state government ni cabinet abo decision na thum dakti khai aro sini dofani leaders roko minister roko tungo MLA roko tungo boro kok sabai abo decision na thu sing boro people human right organization sing abo boro no obono sing awareness eba koinung obono narak manse sini thani abo power kuri sing abo koinani simisi sini thani o fan je state government nang obono important di obono important rui obono implement abono sini ko